Bakunzi mudukurikira hano kuri Arakeye mu kiganiro Kanguka, turongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Uwiteka. Hama nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyaheze, twari twababwiye neza yuko by'ukuri twebwe na cyane cyane jewe ubwanje ntemera neza yuko ibihugu byacu byikokiye. Iyo mvuze ibihugu byacu mbashatse kuvuga u Rwanda n'u Burundi. Inyuma y'igihe mvuga iryo jambo, hariho bamwe bakomeje kwibaza byinshi, hariho bamwe tutabyumva kimwe, ariko nibaza nk'uko twama twabivuze, ni uburenganzira bw'umuntu kubyumva nk'uko abitahura, kuko dufate uko je ndabyumvira nuko abandi babyumvira, tubishyize hamwe turashobora kubona inyishu nziza. Muzirikane neza, twama twababwiye yuko muri iki kiganiro cya Kanguka ibintu tuvuze ntabwo ari bivuye mu ijoro, nibivuye mu bantu, nibivuye mu bitabo byanditswe n'abantu. Kubw'ibyo birashoboka ugasanga harimo ukuri, nk'uko bishoboka ugasanga harimo ibyo batarukuri. Wowe rero umuntu udukurikirana usabwa gufata ibyo usanzwe uzi ukabiteranya n'ibi tuvuze, ukabiteranya n'ibyo wumva n'abandi. Ibyo byose nibyo bishobora kugufasha kugira nte gushika ku kuri. Ntabatindiye cyane rero, nk'uko twabivuze ubuheze, by'ukuri je ku bwanje ntabwo nemera ko u Rwanda n'u Burundi byikukiye. Kuko umuntu avuze ati ukwikukira ni iki, buri muntu afise ukungene bitahura. Ariko umuntu avuze ati ukwikukira, ese u Rwanda n'u Burundi, ukwikukira mu Kinyarwanda avuga ubwigenge. Niba mu Rwanda bararonse ubwigenge, mu Burundi bakaronka uko kwikukira aribwo bwigenge, by'ukuri byoba byaramariye iki Abarundi, na cyane cyane Abarundi bato bato, niba koko byarabaye? Gusa mwibuke natangiye ndabwira yuko je ntabyemera. Tugiye kuraba rero impamvu je nemeza yuko atakwikukira canke ubwigenge byabaye. Barabigerageje ariko ntabwo turabishikira. Ubwigenge hariho abagerageje kuburondera, aho ni mu Rwanda. Ukwikukira mu Burundi hariho abagerageje kukugwanirira, ariko kugeza n'uwo munsi ntabwo turagushikira. Ibi ndiko ndavuga hariho abashaka kubitahura, ariko hari n'abandi bidashobora korohera kubitahura. Ikintu ngombye guhagarara ko cyane ni iki: ugiye ukaraba uko Abarundi bari babayeho ku gihe cy'ubukoroni, ku gihe Uburundi butabwikukira, ukaraba mu Rwanda uko Abanyarwanda bari babayeho imbere y'uko u Rwanda ruronka ubwigenge, ukareba no muri iki gihe, biragoye kwemeza yuko by'ukuri hari ubwigenge bwabayeho. Niba naho bwarabaye nk'uko twabivuze, bingana nuko ubwigenge twaba twarabonye ngo bwararonse umugwi mutoya w'abantu, nibo bavuga ko habonetse ubwigenge ku bw'inyungu zindi bariko bararondera, ariko nta bwigenge n'uwo munsi buraboneka. Hari ibimenyetso byinshi cyane byerekana yuko ukwikukira aribwo bwigenge mu Kinyarwanda bitarabaho. Gusa imbere yuko mbandanye kubasigurira, nagomba ntangarize abahaye baradukurikirana, abama badukurikirana mu biganiro byacu, yuko harimo abigeze kubaza kubera iki mvuga Ikirundi kitameze neza, abandi nabo bakavuga ati kubera iki mvuga Ikinyarwanda kitameze neza. Ngombye kubabwiza ukuri, mwibuke yuko natangiye ndababwira u Rwanda n'u Burundi byarigeze ko bari igihugu kimwe, umugwa mukuru arinde usumbura. Bingana nuko Abarundi n'Abanyarwanda turi bamwe. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu igira kabiri, jewe ndiko ndabashikiriza kino kiganiro, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuvukira ku butaka bw'u Burundi nk'uko abandi bigenda. Bisigura iki? Navukiye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Bingana nuko ababyeyi banje bari barangajwe mu 1972. Mu Kirundi ciza canke mu Kinyarwanda ciza, naje ndi umwe mu barokotse ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu 1972.
kuko ubwo bwicanyi ababyeyi banje nibo baburokotse, hama nanjye bambyarira mu buhungiro, bingana nuko nanjye ndi umwe mu barokotse. Hari abashaka kubitahura, hari n'abandi batari bubitahure. Ibyo nibaza twebwe tubaha incamake, hama tukabasaba yuko buri muntu akoresha ubwenge Imana yamuhaye, agateranya ibyo yumvise hano kuri Kanguka, akabihuza n'ibyo asanzwe azi, nanone akabihuza n'ibyo yumva n'abandi. Ibyo byose nibyo bishobora gufasha umuntu kumenya ukuri. Reka twibandanirize rero n'ikiganiro. Ikiganiro cyacu by'ukuri, abarundi benshi barajyaho bagatamba bagatarika ngo Burundi bwarikokiye. Mu Rwanda barajyaho bagatamba bakabyina bigakomera ngo u Rwanda rwararonse ubwigenge. Ariko ntabwo ari byo na buke buke. Urabye mu bitabo ukaraba ibyo abantu bavuga, hama nanone ukaraba n'ibihugu by'ukuri byikokiye cyangwa ibyaronse ubwigenge, biratandukanye cyane n'ibyo bihugu byacu. Hari ibintu nka bibiri tugiye gufatiraho mu kwerekana yuko, cyangwa bitatu, turashobora no kuvuga ibirenze, mu kwerekana ko ibihugu byacu atabwigenge bw'ukuri biraronka gushikana uyu munsi, atakwikukira k'ukuri kurabaho n'uyu munsi. Mu Burundi haheze imyaka 59 bemeza yuko Uburundi bwikokiye, ariko kugeza n'uyu munsi ugiye mu bikorwa byinshi bya leta uzosanga bakoresha igifaransa, bakoresha ururimi rutari Kirundi. Ibyo byonyine ni ikimenyetso cya mbere gikomeye cyerekana neza yuko turacyari munsi y'abakoroni, turacyafise ibyo dukeneye ku bakoroni, turacyakeneye kubasaba ibica nk'ibiriya. Niyo mpamvu ituma tugira nte dukomeza kubiyegereza mu gukoresha ururimi rwabo. Icyo ni ikintu cya mbere kandi kigize nte gikomeye cyane. Nicyo kimwe no mu Rwanda. Ugiye mu Rwanda, amaofisi menshi, ibiro byinshi, ahantu henshi abategetsi bakorera, uzosanga aho bakoresha icyongereza, ahandi naho ugasanga bakoresha igifaransa. Nizo ndimi zikoreshwa cyane mu bikorwa bya leta. Umuntu atayibaza niba koko twararonse ubwigenge hakaba heze imyaka 59, habuze iki muri iyo myaka 59 ngo ubwo bwigenge twemeza ko twaronse babubyaza umusaruro, babukoreshe niba koko twarabubonye, kugera igihugu mbega kugira ngo ibihugu byacu mu mirimo ya leta, kuko niyo mirimo irongoye igihugu, niyo mirimo ibihagararira ibikorwa byose by'igihugu, ibyo bikorwa byose bikorwe mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Habuze iki? Ni cyerekana neza yuko ntabwo turikukira, nta nubwo turaronka ubwo bwigenge mu Kinyarwanda. Gusa hari abemeza ko baburonse barimo mugwi w'abategetsi, babivuga kugira ngo biyorohereze kuri bajya abantu ba Nyamwema canke abandi babita abazungu, bano bantu batukura, mu kuronka uburyo bwo kubasega canke hari byo kubasaba. Ibyo birigaragaza. Iyo ni impamvu ya mbere yerekana neza yuko mu Rwanda no mu Burundi ntabwo turaronka ubwigenge canke ukwikukira. Impamvu igira kabiri, kugeza uyu munsi mu Burundi no mu Rwanda, ugiye kureba mu mashure y'intango n'amashure yisumbuye, ukaraba ukungena ibyigwa bitunganije, ugacura ibyo byigwa byose, Ikirundi kivugwa mu mwanya ungana gute? Ugiye mu Rwanda na Ikinyarwanda gikoreshwa mu mwanya ungana gute? Uzosanga Ikirundi cya Kinyarwanda gikoreshwa gihabwa umwanya udashika na 10% mu byigwa byose. Iyo ni inkuru y'ukuri. Uzasanga niba ari ibiharuro, ibyinshi babyigisha mu Gifaransa. Niba ari bijyanye n'amateka canke ibyumenyi bw'isi, ibyo byose ibyinshi babyigisha mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ugiye kuraba ibyigwa nka byose babyigisha bakoresheje indimi z'abanyamahanga. Ibyo nabyo ni ikimenyetso kindi gikomeye cyane cyerekana neza yuko ntabwo turikukira. Niba naho tuvuga ko twikukiye, ntabwo hari bwagere, bisigwa ko ntabwo tutahura kwikukira niki. Ikintu rero gikomeye cyane kandi nacyo kibabaje,
urebye mu Rwanda no mu Burundi biroroshye kubona igihugu gishobora kumara imyaka 59 cyemeza yuko cyaronse ubwigenge. Mu Rwanda naho mu Rwanda baronse ubwigenge nicyo kimwe no mu Burundi. Mu Burundi nabo bakemeza ko bamaze imyaka 59 bararonse intayo yo kwikukira, ariko gushikana uyu munsi akaba atashure na rimwe mu gihugu cy'u Burundi rihari ryoshobora kwigirwamo n'umurundi akiga mu Kirundi agaheza mu Kirundi. Ntaririho bisigura iki? Bingana nuko bwiza isaha umuntu yige, urinze wiga igifaransa kikunaniye kubandanya biragoye, icyongereza kikunaniye nko mu Rwanda kubandanya mbega kugira ngo ukomeze amashuri ntibikunda. Ibyo byose nibyerekana yuko turacyari kure cyane ku bijyanye n'intahe y'iki yo kwikukira, ku bijyanye n'iby'ubwigenge turacyari kure cyane. Gusa turacyakubita amashyi twakubitiye abategetsi batwemeza yuko twanose ubwigenge, ariko ibyari bikenewe kugira ngo dushikirwe ubwigenge biracyari byinshi cyane. Hari ikosa rindi rikomeye rero riterwa n'ibyo bintu byo kubesha abanyagihugu, abenegihugu. Iyo abategetsi bakomeje kubesha abanyagihugu babwira yuko twikukiye cyangwa twanose ubwigenge, abanyagihugu nibo babihomberamo cyane. Abanyagihugu bato nibo bahagira ingorane cyane, kubera bajya abategetsi bobo ibyo bavuze barabivuga bakabisigurira abanyagihugu bakabyumva nk'uko, ariko ku bategetsi babifitemo izindi nyungu, kubera ni iturufu yabo yo kwiyorohereza no korohera bajya abazungu kugira ngo baze babona uko ngene basimbira iwabo mu kubasaba mudufashe ibi mudufashe biriya. Ikindi kintu gikomeye cyane ugiye kuraba, iyo izo leta zibiri, leta y'u Burundi n'u Rwanda, bariko barategura amahera bazokoresha mu mwaka wose, kenshi na kenshi bategekanya n'ahantu hazova amahera avuye muri bene ibyo bihugu by'abakoroni. Ibyo byose nibyerekana by'ukuri ntabwo turikukira. Bakunze mudukurikirana iki kiganiro tukigeneye iminota 15, ariko twebwe tugerageza kuvuga bike kugira ngo namwe muterateranye n'ibyo muba musanzwe muzi, muterateranye n'ibyo mwumva n'abandi, muterateranye n'ibyo musoma, hama muheze murabe ukuri n'uko we. Reka nanjye ndabazi mwe muhaye muradukurikirana muri iki kiganiro cya Kanguka, niba koko mumaze gukanguka mutagisinziye, muri mwebwe mu mitima yanyu ninde muntu ukwemeza yuko u Burundi n'u Rwanda byikukiye? Niba ubyemeza uzofatira kuki? Mu gihe mu Burundi atawushobora kwiga mu Kirundi ngaheze mu Kirundi, mu gihe mu Rwanda atawushobora kwiga mu Kinyarwanda ngaheze mu Kinyarwanda, wosigura gute yuko twikukiye? Mu gihe ugiye ahantu hose hakorerwa ibikorwa bya leta uzasanga bakoresha cyane cyane igifaransa n'icyongereza, Ikirundi n'ikinyarwanda usanga bihabwa umwanya muto cyane. Ukwikukira dufite nuko we ubu ufite inyishu azogerageza kuyiduha kugira ngo tuyisangize abandi. Nuko rero by'ukuri reka n'ubundi nkomeze ndabwira nti ukwikukira birashoboka tukazobishikako, ariko urugendo ruracyari rurerure, kubera biboneka neza yuko bamwe mu bategetsi bari icyo gihe n'abagiye bakurikira kugeza n'uyu munsi, kubera inyungu bakura kw'abo bantu bari bazanye ubukoroni mu bihugu byacu, kubera inyungu baronka muri ibyo bihugu by'abazungu, ntabwo bashobora guhagararira ukwikukira kw'ibihugu byacu 100%. Kubera bahagarariye ukwikukira kw'ibihugu byacu 100%, byoba bingana nuko mu Burundi 100% hotegerezwa gukoreshwa Ikirundi, kuko Ikirundi nirwo rurimi rw'igihugu. Ururimi rw'igihugu ni Ikirundi. Mu Rwanda naho ururimi rw'igihugu ni Ikinyarwanda. Bisigura iki? Bisigura yuko mu Rwanda koko niba ukwikukira bagushikiriye bagufashe mu ntoki 100%, bingana nuko ibikorwa byose byotegerezwa gukorwa mu Rwanda bikozwe mu Kinyarwanda. Mu Burundi naho niba koko ukwikukira barakubonye 100%, bisigura yuko botegerezwa gukoresha Ikirundi 100%. Hama abo banyamahanga nabo baza mu bihugu byacu baje bavuga izo ndimi zabo, bakabaronderera abantu babasigurira.
binasigura neza yuko abo banyamahanga baza mu bihugu byacu botegerezwa kuza barahemba abantu bari bukore akazi ko gusigura. Ariko kubera ko mu bihugu byacu hakirimo abantu bari mu kwaha kw'abakoroni, umuntu amanuka mu Burundi ari umuzungu yashikayo bagace bitanganiza mu kumvugisha igifaransa cyangwa icyongereza, amafaranga yari yateguye yo kuzohemba umuntu aza aramusigurira ntaba kiyakoresheje. Umuntu amanuka mu Rwanda, ashika mu Rwanda agasanga abakoreye abamwakira bakamuganiriza mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, amahera yari yateguye yo kuzohemba umuntu yize urwo rurimi kugira ngo aza aramusigurira ntaba kiyakoresheje. Bingana nuko igihe amareta dufite muri iki gihe, igihe abategetsi dufite muri iki gihe batofata mu minwe ikibazo cyo kwikukira ngo twikukire 100%, bingana nuko bikomeza gutera ingorane cyangwa guteza igihombo ku bantu bize iby'indimi bategerezwa gufasha mu gikorwa cyo gusigura. Kuko umuntu aje avuga igifaransa agasanga mu Burundi turiko turakoresha ikirundi impande zose, yotegerezwa kurondera umuntu amusigurira. Ariko aho agiye hose hari abategetsi bamwakira mu gifaransa bikaba biheze. Ibyo rero ni ibintu bibabaje kandi bigize biteye isoni. Gusa ariko nubwo biruko nta wiheba agihumeka, katwizigire yuko uko kwikukira bavuga tuzohava tukagushikira. Bakunze mudukurikirana muri mpande zose zitandukanye z'isi, reka tubashimire tubasaba yuko abatarakanda aho hantu hatukura handitse subscribe bahakande, abamaze kwakanda nabo ntibongere kwakanda ko bahakanda rimwe ryonyene. Hama wowe usanzwe ukurikirana kino kiganiro urashobora kukirungikira n'umugenzi wawe kugira ngo ashobore kugira icyo akivuzeho. Ibyo tuvuga bishobora kuba ukuri cyangwa ntibibukuri. Bibaye ari ukuri raba hajya munsi ushyiraho comment ugira icyo bivuzeho, bibaye atari byo andika hajya munsi nyene muri iyo comment uvuga ati je ubyumva kunuko. Bizodufasha mu gutegura ikiganiro kizokurikira, kandi bizodufasha no kuba twoshobora kugira guterateranya ibyo mwavuze. Niba hari ibyo mukeneye ko twohindura mu biganiro byacu, ibyo byose turashaka kubikora twisunze ibyumviro mwaterereye. Turangije tubashimira tubifuriza amahoro y'Uwiteka, muroranigwe mu banyu no mu byanyu. Mwari kumwe na Gloria